Right mo telecho mutse community radio gona falo 96 number 3 FM a metsotso ye ke meraro fela go ikela go ere ale some 3 minutes before the hour 10 o'clock o gona moroka ntle le go senya sebaka mongaka nke o tjena ko o batamishe ke moka a go fetja go batamisha a re ba fe sebaka se ke moka ba tle ba re fegolele se borala ka baka la gore ka nnete ruri ya mang content ya khokho ge ile mampia a re tloga re lapile melala ruri professor a ke leboge malome ka kapa a ke tamishe baruti ba profeta ga ke boe ke dumedishe magageshu ba theeletši ba bagolo ba motse community radio station ke ya le dumedisha mangaka ga borena setšo setšhaba sa ga borena balli ba ga borena ba bošego ba lekgono le kae re gona ke ba ga mang ke ba ga Phane all right se se ke mang leina Phane Lerato abuti ka mo Mathibela a Phane ka mo go abuti gape ke Oupa Phane ke Oupa se se ka mo Phane Tshokofatso Phane Tshego ya re a leboga magageshu re a leboga re lebogile kudu molato ke magageshu a re tseneng ditabeng thobela ka moka ba theeletši ba motse radio station thobela malome ka kapa thobela ntate Mremi thobela nna bothata ba ka ke gore ke ngwalele dipitšeng tše kgolo ke kgopelela ngwana gešo thušo o no tšhentšhetše from nowhere o tlogetše sekolo a sa ya sekolong and a ka tla mo ka re ke nyaka go mo embarrassa or something ke mnyakela thušo ka re ke mrata and nkoša bohloko gore a no tlogela sekolo le ena a tsebe reasona gore wa ya tlogetše sekolo e nngwe gape ke lehu la mma le la malomaka le bile strange last year ka April ka 27 be re boloka malomaka o monnyane la spon bashimaneng ga bo mamaka this year April ka 27 again be re boloka mamaka and lehu la gage la makatša ya ska tšhaba go bolela sesi bothata ke eng re tle re tsebe gore ya re go thuša jwang ke tshwenya le ke ditoro ke dula ke lora lo tša go thuša before mama tlo tlhokofala bekeo ke lorile ke tsebe ke mpša o ke nya go ba le mafofa a kgogo ke kgogo ke phekoko then ka itšhela ka letswai ya gwa after mama tlhokofale right through ke dula ke lora ke attackwa ke diphoofolo la mathomo ebile tšhweni be ke tima mo godimo ga ka mora bana mama re go nna re itšhele ka nthweng ka letswai nampile a wela fase yena a tshega nampile ka ya mothong motho a mpotsa gore ngwana wa gešo ba mfakile tuganezwe gore a se ka dula gae a se ka re nyaka kgausi le ena ena mpotsa le gore ba re mama a robala le malome a ka hlokofetšeng a robala so ba re ba nyaka gore ba tle ba kgone go nthuša for ngwana o a nnoša ba re le 8,000 go robadiša mama ba re go nyakega pudi ye re tlo hlapang ka yona ka re ga sentse a hlokofetša sanke re hlapa ba re go nyakega pudi lampile ro bereka le mabitla dilo tše ka moka ga di bala di costa 12,000 so that's why ke ngwaletše pitšeng tše kgolo because nna I'm just a student a ke ne selo ka mo
the last week ke lorile toro engwe nete nka se bitse motho ka leina a mpotsa gore o zonglungisa ke mmone mama ko re feletse kae ka go tira clever le nna ka botleva bo baka tlo mošala morago ene nna ke tsebo ke clever ka re ke dirileng ke re yalang se se metsi a re sesi maabane le gona ke fonetse ke ntate o mongwe o re ke ngaka a mpotsa gore ka Tuesday bana ba tshumile ka kamoreng ya malome so a mpotsa gore if ever re sa kry-e thuso o one o tlo swa robetse goba a swa ka metse ba ka re ke mistake ore a tshuma ke mollo a botsa gore ke ye motho we a mfe maswi a nafya ongwe ga a somphantho ke se ka mpatela na ke o ya kang motho cause a ke ne selo tshwanetse ke tlhokomele di-siblings tsaka mo tabeng ya go tlhokofela ga ausi le mfowešo e nkweša bohloko thata mfowethu o tlhokofetše ka mokgwa mongwe re sa tsebeng gore go diragetseng ke motho o lebaneng na tsuba nyaope so before a tlo tlhokofala 2 weeks before tlo tlhokofala ile ka ya motho so motho e ke fihla ko yena mpotsa gore ne o ne mfo weno o tsuba di-drugs ka re ke na le ena a re mfo weno a re mfo weno wa tsubang di-drugs o le yena le tlo ipotsa gore le tlo ipotsa gore o bolaile ke nyaope gane e se nyaope le dilo tša batho so ra leka gore re hlakane as like a family gore re nyake thušo mo mothong re tsamaye ka moka but a sanke ya pomela and then ngwaga o latelang ka ba hlokofetše ka kgwedi ya go swana ele April ra le sesi le yena re mmolokile ka April same week same day so le sesi le yena o no bajwa ka mokgwa mongwe mo skirlet le yena ra se tsebe gore bothata bo bile kae so ana ntho engwe gape ko gore go hlokeng ga rena thušo maphelo a rena a kgone go ya pele re stakile ditšhelete a diego and se sengwe ka se edang gore mo mothong mo ke tswang gona ile a mpha tlhahlobo ya gore ka ngwaga le ngwaga re sa tlile go boloka because of gore botse gore mo go robetšeng mme le moratho wa ka le sesi ba jwetše le blom so le blom lewe ke le tlo tšeang motho each and every year so ntho ya re traumatize too much because a re itse gore le ngwago tlang go diragalang ka yona ka April yewe
go ba jwang. So be re kgopela nnete thušo gona moe le go hlola gore ka bane ba bolela taba gore bona batho ba e le ba bararo, mme kgaetšedi le morato wa ka wa mošimane a se ba robala. So be re kgopela thušo ya gore re ka jwa jwang mo tabeng tša mohuta. Re a leboga kgaetšedi ya ka mo ge e ka ba o be o se wa fetša o dumeletše gore o ka tšwela pele ka taba tša gago, and then malome ka mo le yena ke no kwešiša gore go ne jwale ka o motho o mogolo go ne le tše e leng gore mohlho mongwe a ka di gopola kapa a ka di tseba, tše e leng gore mohlho mongwe le di lebetše goba ga le di tsebe, goba mohlho mongwe tša bophelo ba gage le yena as individual. Kgaetšedi yaka motholo o bilampotsa gape le gore ka kwa gae re ne mphedišana ntho e theletša tšeo re di bolelang, and-e ntho ngwe le ngwe re planang e ka se tlogile ya ba success ka re ntho e romela di-message mo go batho ba e romileng a ba re le tšhelete re ka se tlogile re e bone le bopi bo tlo dula bo fedile. o tsena sekolo ka sese CN Mahlang. o ka mo CN. Okay. Le feditše go bolela goba le sa le busy le sa tšwela pele? Ke feditše. Alright. Sesio le monyakelang thušo ko sesi wa o tlogetše sekolo? O ka mpotša maaka ne? Alright. Ke kgopela maeke o tle mo ganyana swara so sesi a re so o tlogetše sekolo ka grade mang? 9. Ka grade 9 ka ngwaga mang? Last year. Last year. Okay. Go tloga last year bo le busy kang after go tlogela sekolo? Checking sekolo ka lebaka la memoya, ka lebaka la mathata ka gare ga malapa, ka lebaka la bobe bo e leng gore batho ba bangwe a ba rate go bona batho ba tsena sekolo. So lapa la geno ge re lebeletše sese go ya le ka mokgo le bonalang ka gona le dipolelo lena le hlalosang ka gona, a le dumele gore wena o tlogele sekolo, cause go tlogela sekolo
o sa oketša mathata ka gae mola e le gore ke lena le santse le tsene sekolo le tle le tšo ka gare ga mohlako re kgona go bona gore a wa se tlogela ka go rata go ka no ba go ne le maele a mangwe maybe a batho ba go fileng ona mara a se maele a maraite ene le memoya e o sepelang le yona a se memoya e leng gore re ka e dumelela gore o sepele le yona e go fa di-advice because di-advice tše e leng gore no e go fita ka tšona di wrong o nkwešiša ge nako e dumela tsena sekolo ka lebaka la gore mengwaga le nako di a tsamaya mo bophelong o ka tepotša re sekolo ga se bohlokwa mara tipotšiše gore wa e batswadi ba malapa ka moka a naga ba ba dulang nageng yeo ka moka ba rela bana ba bona ba re yang sekolong sokola mmereko o swere se sengwe e ka ba certificate e ka ba diploma e ka ba degree e ka ba honors e ka ba PhD o e swere ka gare ga matsogo a gago sokola mmereko go ne something mo e leng gore wa tseba gore go sasa ba ka mpitša wa nkwešiša sese a ke dumele gore ba babe ba e leng gore ba go apešitše dilo tše ebile ba go file le megopolo ye o neng le yona gone jwale re dumelele gore e tle mo go wena re nyaka go bona o boela sekolong nako e a sepela matšatši a tsamaya dithaka tša gago di tšwela pele wena o dutše gae ngwanaka a go nente o e dirang forogo bana ba tsoga ba apara uniform a bona ba sekolong ngwaga go fela ba phasa ba ya pele wena o dutše gae a o kreye selo nkebe ba re wa bereka be re tla re mo gongwe bo o dira se sengwe nkebe re re o tsositše business be re tla re o dira se sengwe so re kgona go kwešiša gore go na le ntho e leng gore ya go phusha gore o feleletse o le seemong seo le mo go sona ene ba le bothata šibu ge o dutše gae o sa ye sekolong go tlo thoma go tla dikgopolo tše dibe mo go wena o tlo thoma go ba le ditšhomi tša batho ba go sene sekolo o tlo thoma go ba le ditšhomi tša batho ba e leng gore ge bana ba ile sekolong go ba le se ba se dirang ene sa go hloka mogola mo gae wa nkwešiša o tlo fetša o tepha banna o tlo fetša o tepha taba ya gore wena o tephe motho wa go nwa o tlo fetša o tepha bophelo bo e leng gore a wa swanela go tsena ka gare ga bona a se batho ba bantši ba ba tlogetšeng sekolo ba re go fihla gae ba thoma behavior ya bona ya ba right go ka lebelela ba bantši ba e leng gore ba ile ba tlogela sekolo behavior ya bona ya ba right ba ilwetše ka boima gore ba seke ba tsena ka gare ga dilo tša go swana le tšeo bothata ke gore o dule gae and then bana ba ile sekolong o tlo šala o naganang o tlo nagana dilo tše go se kgonagale ka gore go ka kry-a lesogana ge bana ba ile sekolong sogana la gago le sa bereke le sa tsene sekolo o tlo fetša o ria ngwana ka mola o le ngwana wa ikwešiša so mo bophelong go na le di-challenge le ngwana le ka gare ga sekolo nakong ya gage ya go tsena sekolo o gatlana le di-challenge tše di rileng fela a re seken ra dumela gore di-challenge di destroye future ya rena re seke ra dumela gore di-challenge tše re gatlanang le tšona di feleletse di re leader to the point ya gore o ye go dula gae mo e leng gore o dutše a o tsebe gore go sasa go duleng ka go tlong kgola kang wa nkwešiša kere re santse re phele bophelo ba gore o tsebe gore ge ke ya sekolong ge ngwaga o fela go ba le se ke se kry-ang nkwešiša go nwa go dula le ditšhomi a gone dipoelo tše di botse gobane age ya gago a e dumele gore wena o tlo be koko o šale ka mola gare ga lapa o nkwešiša kere so go go thuša ka ditaelo re ka go thuša mara o late ka lebaka la gore nke bo re nto e sa go tshwenya o tle ga moremi ke bolela everyday mo gore a ke patediše bana ba sekolo ge ngwana sekolo ke mo patediša o tšea ka e tšhelete go mpatela ke bolela everyday mo radiong gore ge ngwana sekolo a nyaka ditaelo e tla ga moremi ditaelo di gona ntene o diphetho o tsene sekolo o phasa ka lebaka la gore ge le rwala dikhulbeke le ya sekolong go ba le batho ba mona ba e leng gore morero wa bona ke gore o ka re leeto le a le tšeang la sekolo gore go kapala ka lona wa nkwešiša ge o lebeletše seemo sa ka ga geno o bona se le right gore o ka dula wa se ye sekolong ye a se right ne
so ge o lebeletse seemo sa geno o bona o kare ke mang o santseng a tšee maekarabelo a go go support-a wena o dutse o sa dire selo wa bona gore re thoma go eda bothata godimo ga bothata wa bona gore re thoma go oketša mathata a le a lapa a re neng le ona and then re thoma go tikimetša ka dilo tše di seng di a swanela gore di ka re imela wa e bona so sekolong o santse o boele sese and go boela sekolong o le o mogolo a se phošo ene ge o ya sekolong a o direle motho o mongwe favor wena ka bo wena o a te thuša gobane ka le lengwe la matšatši o tlo ba le motse wa gago abuti o tla ba le ga gage sese o tla ba le ga gage wena o tla bo o dutše le bana ba gago ka ga gago o swanetše gore o be mosadi o e leng gore o tikemišeditše go lwantwa ye boima ka gare ga bophelo ba gage a lwela bana ba gage a gone motho a tlo no golang e le lethari e no ba kgarebe fela re golela go ba basadi ba metsi re golela go ba le bana ba rena ene motswadi wa mongwe le o mongwe ka gare ga bophelo ba gage o swanetše go ba le nthwela ya gore o swanetše go ba mohlahli o mobotse ka gare ga lapa la gage wa nkwešiša kere so nto e santseng o e tsebe ngwanaka nako ya go ba ngwana e tlo fela mo go wena potšišo ke gore ge nako ya go ba ngwana e fela go wena e fela wena o le kae e fela wena o dutše kae go sa le bose le sa kgona go dula fase le kwane a le tsebe mosadi o e leng gore malome o tlo monyala go sasa a o tsebe gore mengwaga ye tlang 2020 boma 2028 e le swaretše eng na wena go gola o rile o nyaka go ba eng toro ya gago wena bo o nyaka go ba eng o nyaka go ba teacher ke motho o e leng gore ke mohlahli o mobotse wa go tseba go bala kgopolo ya motho wa go kgona go kgotlelela motho wa go kgona go kgotlelela mathata wa go se fele pelo akere gore o be teacher o swanetše o thietše matitšhere gore o be teacher o swanetše o be kgausi le matitšhere o kgone go bona gore matitšhere a dira eng go mmereko wa bona o ka se be teacher o dutše ka gae o tlo ba morutiši o e leng gore o ruta mang o le ka gare ga lapa ka lebaka la gore batho ba e leng gore o wa ba bona gore ke bahlahli ba botse ebile o rata go bereka mmereko wa bona ba kua sekolong so ge wena o tlogela sekolo wa bona gore o tlo ba le bothata so o swanetše ngwana ka o boele sekolong and then bommeme ge ba ruta mola ba go motivate and then o tsebe gore batho ba ke nyaka go swana le bona go sasa batho ba ke nyaka gore go sasa ke botse ngwanaka ke re ngwanaka ke tsene sekolo ke feitše ga 4 mara la mafelelo ke felleditše ke le teacher ke felleditše ke le mmemo ke felleditše ke winne se ke beng ke nyaka go ba sona o nkwešiša so ke re tlo go thuša ka maele fela le ke nyakang go go botša ke gore tsela ka gare ga yona e leng gore o sa tlo boela sekolong o sa ya go gahlana le mathata a mangwe fela e re ge o bona go le boima se ka tlogela sekolo a se nako e right ya go tlogela sekolo o nkwešiša kere dilo tša go swana le boloi ge le loiwa le tlaišiwa le diriwa dilo tše dimpe le tlaiša ke batho ba bošego ba bolaya batswadi ka gae ba bolaya bo abuti ka gae ba tšea bana ba geno ba ba gogiša dinyaope ngwanaka e ba motho e leng gore o nyaka go lwela ntho e diragalang ka gare ga lapa la geno makhu a tlang ka mola ga geno a bohloko ke lena le šetšeng le sane le nako ya go lokiša ntho ene ke ya go leboga sesi wa go swana le wena wa hlokwa ba bantši bosesi ba ne le seemo sa go swana le se ngwana geno a leng ka gare ga sona ba ka se etle mo radiong bothata ke gore ba re batho ba tlo reng motho o tlo reng ka gare ga seemo se wena o leng ka gare ga sona o phelang ka sona ka mehla le ka matšatši se go gobatšang tlotleng ga lena mo a gone motho a tlo lesegang ebile le sesi a gone gore ba re o tlo mosega ene a gone gore ba re o mosegiša ka batho motswadi wa lena le tseba mo a ileng ene o ile ga a sepela o le šeile le kgona go bolela o le šeile le ne le matsogo
o le sheile le megopolo ye e felletšeng e berekišeng mme mo a leng gona o lwantwa ya gage lena le kgonang go bolela le neng le mogopolo berekišantše mme a le sheileng a ne le tšona because mmago lena o feleleditše a eba ka gare ga seemo sa lehu ka ga a kgwela lena mo gongwe batho ba bona gore bana ba gage ba tlo mo dira motho go sasa so ke kgopela gore re thušeng sesi go ya le ka mokgo le motlišitšeng mo ke thomile ke ngwaga go feta ke ile ka bitša bana ba e leng gore ge ba tloga gae ga ga bo bona ba tsene sekolo fela e mphile bothata bo bogolo nto because bana ba batlang kua a ba tikemišetša go tsena sekolo a go ne le ngwane motho ya tikemišeditšeng go tsena sekolo so ebile ke tlo ba ntšha ba ke ne le bona kua ke tipoditše ke ne lerato la bana ba sekolo because nna a ka tsena sekolo go fihla mo ke beng ke nyaka go tsena ka lebaka la gore ke ile ka distepa ke nneo ye so nneo ye ke ile ka re go tsena ka gare ga yona thaka tšaka tše dingwe di a ya dikolong ba bang ba ya kae ka bona re nna badimo ba ka sekolo se ba mphileng sona ke se ene ke swanetše ke se kgotlelele onkwešiše cause nna be re di diretse di-engineering related design so wa bona gore no mmereko o dirile ntho mara badimo ba gago ba go nyaka mo go so ene ge o lebelela nako e tsamaile ene ge nako e sepetse a o sware ditšhomi ka pelo o lakaletsa ditšhomi tša ga gore dilo di sepele ga botse wena o beng mo badimo ba go beileng gona sekolo se bohlokwa kudu sese ka moka batswadi re opela koša e tee bana tsenang sekolo gapeletšang sekolo a go ne sekolo se se monate ntho nngwe le nngwe ye e tlo go dirang gore go sasa o be motho o be lelapa ka gare ga yona go ne boima ka gare dilo ka moka ditoro tšeo bang le tšona tša gore o nyaka go ba teachere gore o be teachere santse o ba le buka and then ge e le gore ba go tshwenya baloi ba tšiše mo go rena mmereko wa rena gore modimo a re bee mo o re beetše gore ba ba tshwenyang lena ka mathata a e leng gore ke ya boloi ke ya ditlaišego le go hloka dikeletšo re be mo go le thuša gomme lena le tšee buka le e bale le ye sekolong le phase onkwa ke re ngwanešo ya ke kgopela gore o tsene sekolo dilo di loke se se tabeng ya mama go lena go hlokagala gore mmago lena a kry-e thušo mmago lena o swanetše go kry-a thušo ene thušo ya mathomo ya mamago lena gore a e kry-e re swanetše gore re ye go nyaka go tseba re go diragetšeng ka mama le be le go kgotsofala gore go tlile jwang gore mokgekolo a robale bothata e ka ba ebile eng ene gona mokgekolo ga bua le ka ge e le gore o robetše seemo sa gage mo a robetšeng gona se eme ka mokgwa wa mokhutamang then le tlo kgona go kwešiša gore no mmago rena okay o robetše o jile ke nto so and then rena ba re šetšeng wa tseba nto bohlokwa after funeral ke gore lena ba le šetšeng plan ya lena ke eng after funeral ka gare ga lapa re swanetše re be le plan mama o tsamaile go šetše rena plan ya rena bjale ka bana ba motho ke eng re thušana kae re lwa le eng re tshwenya ke mangwe e leng gore o ka re a re naganele tše di botse then ra thoma go phela le motho ola ka bohlale and then ra thoma gore ka lapeng malapa mantši go ka lebelela a e leng gore modimo o gopotše motswadi wa mme pele malapa gona a tswaletše bana ba sa kwana a go sane go dula fase re bolele ge motswadi wa mme ga ka robala ngwana o mogolo ka gare ga lapa o swanetše go tšea magato a mmage ene gore a kgone bana ba gabo ka moka ke gore o swanetše gore ga a tsoga furugo a nwe tee le bona ga a dutše a enwa tee le bona a ba fepe ka dikeletšo tša go bontšha gore ke motswadi wa lena ke šetše le lena onkwešiša so sesi o berekile motho go swana le wena a gona kore like a se ba bantši le ge ba ka ba gona a se ba bantši o ngwana sekolo a single minda gore bana ba bang ba sekolo ba tlo reng ga wena o etla go bolela so mo radiong ka mathata a lapa la geno ke kgopela gore o be mohlala o mo botse ka gae tsena sekolo ka siene o phase o tlo kgone go emela lapa la mmago o tlo thuše boabutiago wa nkwešiša kere ya tsena sekolo o phase
ke phe nako ke ya sekolo dilo tša go di-stepa like o se ka di dumelela gore di tle mo go wena lapa la geno ke tlo le thuša a le ne tšhelete le boletše motho mo lefaseng ga se gore ga a se ne tšhelete ga a swanela go ka kry-a thušo a se batho ka moka ba e leng gore ba tlo tla ngakeng ba tlo patela ngaka a se batho ka moka ba e leng gore ba tlo tla ngakeng ba tla tla ba swere tšhelete bontši ba batho ba fela ba re nna ke na le tšhelete a ke ne tšhelete nna a ke nayo tšhelete a ke nayo a ke iše felo ka taba ya tšhelete ke iša felo ka gore nna motho o thušegile na ke ba wa rite kudu ge nka re ke thuša motho a se thušege ke mo ke santšeng ke wa re gona ge nka wara ka taba ya tšhelete ga ke tlilo ya felo mo bophelong ba bantši ba beng ba lelekiša tšhelete go ntšwa lebaka mo fase ga mobu ka lebaka la gore ba kitimišitše nto e leng gore be ba se ba swanela go ka ikitimiša kitimiša bolwetši bo fole motho a go leboge mo e leng gore motho o ile a fola gona a ka se tsoga go lebetše so go ntšwa le ge lenyakiwa ditšhelete tše di ka le sa tswa ka gare ga mahu a makalodi tšea kae ke tlo leka nka se re ke a kgona gobane nna ke ne maatlane le badimo nto re e kgopelang go bona kore ka mehla re te kokobetše re bolele le badimo ba borena gomme ba rekwe ba re fe dikeletšo ebile ba be ba re fe bohlale ba gore re ka le fodiša jwang tabeng ya ngwana wo a bolailweng ke go kgoka diokobatši hlokega thušo le gona e kgolo kudu go diragatšeng ge ngwano a kgoka diokobatši a buti le ile la dira eng jwa le ka ge le ba family before a itla go hlokofana yena re lekile gore ka monyakela thušo kane ke gopola nna lemfo re planela gore re ka monyakela thušo ko ba re ke kae mo go di-social working for re ka miša rehab so bentse le motho e le baneng o a dotša a ka bolela le yena a dumele a re a wamfo raya moo mara go sa go mo lebelela o tšhabile so na yena a nna thušo yena be ke monyakela kudu fela nako ebile ya ba ya re betha ba hlokofala okay wa bona go ba robetšeng re tlo ba thuša gobane se se re šaletšeng ke gore ba ithoballe ka kgotso go se ke gwa ba le ba ba tshwenyang mathata a mantši a šaletše lena le leng gona gobane seemo se emise lebane le lena dijo ge di se gona ka gae di lebeletše lena bana ge ba swanetše gore ba ye sekolong mo ba palelwang go lebeletše lena ba bagolo ba ba leng thaka ya go bereka re swanetše re leke go ba thuša gore ba ye meberekong le ya bereka buti wa bereka ne a buti o mogolo le yena wa bereka o sa toga ne le a toga ne nto bohlokwa ka gare ga letogo ke go no berekiša tšhelete ga botse ene le go amogela seemo sa gago wa tsa mo bophelong a go ne nto bohlokwa ya go amogela seemo sa gago ka gore go ka amogela seemo sa gago o tlo kgona go berekiša tšhelete ga botse ene o tlo feleletša o tšweleletše wa fihla mo o nyakang go ya gona wa ikwešiša ke bao malome ka kapa ke a leboga prof go bolela nnete ya go di feta ka moka o tloga o boletše go tlala seatla ge go ka ba le ngwana wa sekolo wa se tsenang kapa wa se tlogetšeng a ka re a ga se a go kwa mohlomongwe e tla ba ngwana o e leng gore ditsebe tša gage ga di kwele yena ditaba e fela di kwela phoofolo tsoko and then phoofolo tsoko ya tšea ya tliša go yena and ge phoofolo tsoko e le gona ge e tliša go yena e di tliša di tšhentšhitše le kgone le mosegare ka kua marapiane ke be ke sa botša batho moroka gore phoofolo ye ba reng ke tokološi
e kgona go ratiša motho dilo tša a sa di rateng. yes tokološi e kgona go no go botša gore ka mo o dulang ka gona ka mo a se ka ga geno ka mo yeah 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 ga geno ke kua strateng and then wa feleletša ka baka la gore o nyaka go ba ga geno wa tšwa ka mo ke wa ya strateng. tokološi e kgona go go ratiša jwala wa nwa jwala go feta batho ba ka moka ga bona. tokološi e kgona go go ratiša speaker mo e leng gore ge o ekwa speaker sella o nyaka go fitlha ko se leng gona gore o kgone o se binela. tokološi e kgona go no go tšea o le monna e go botse gore basadi ba ba leng mo lefaseng ka moka ke ba gago yes and then ba bolediše ke ba gago se kwa tšhoga selo and then ya be ya bua ya dira gore basadi ba ka moka ba go kwešiše go bolela le bona ba go rate. tokološi e kgona go no go botsa gore gape motho o neng le yena gone jwale a se mmago motho ke thaka gago o ka no bolela le yena ka mokgwa o ratang o ka no mo roga o ka no mo fetola ene go a ba jwalo. tokološi e kgona go botsa ngwana sekolo gore o senya nako yeah thaka tša gago di kgona go bereka le ge di sa tsena sekolo tšwa sekolong and then ngwana a tlogela sekolo. that is why o ekwa ngwana wo ke no se kgotsofale mara ka gore o rialo ke gapeletše ga go tšea se a se bolelang gano gore a ke tsebe ke no bona le nna go diragala. ngwano o ne mengwaga mekae ngwanešo bokae 16 o ne 16 years ebile nna be ke ngwadile 20 kwa latelang wena ne ya be ke ngwadile 20 mo ka gore ba bang ba botšiša ka mo ngwano a dule gae ke motho wa strata ge ba molata kua gore a tle ka gae o no tsamaya because o bona se a tshwanela go ba ka mola gae. ngwano ditsela tša gage tša bophelo a di a molekana ene nna ke le ka kapa ke no kwešiša gabotse gore ngwana o hloka thušo ka nnete and then ge a ka se e hwetše ka pela selemo e tlo ba ngwagola ka baka la gore ngwano a go nento a sa ije mo lefaseng mohlomong a ka no ba sa kgogenya ope mara kwa e wa kgoga mohlomongwe le lebake wa kgoga a tsene sekolo o phela le bomang ba bolelang ge ba dutše ge e ka ba o phela le batho ba bagolo ba e leng gore ba kgogišana le ena dikwae ba reng ge a sa ye sekolong mola bona e se thaka tša sekolo maele a ba mofang gona ke a mohuta mang ke eng ntho e diang gore ngwano ga a le ka gagabo a bone o kare o polekeng ye e seng ya maleba o swantše a tšwe ka ga ya tsamaenang ngwana o hloka thušo moroka wa goga sese o goga kwae o goga lebake o goga eng kwae fela o ne mengwaga me kae o goga 2 years o na le 2 years go ra gore o thomilane le 14 okay and then go nwa o motho le go nwa sometimes ke ne la mafello mo o nweleng ka ba last week or last of last week o na le boyfriend okay and then go ne le yona like o no go fela o mo kgopela maele so yena o nompha ke sa mo kgopela yena go fa maele and then wa tšea maele a gage sometimes lebaka la gore wa tšee sometimes e ka ba eleng nako ngwe maybe o se ke wa tšee
wa tseba gore ngwana wa 16 years ga botse ka molao ga a dumelela go tsenela thobalano wa tseba okay bona gape ge o goga o tlo ba le bothata gobane o goga o sa bereke o tlo rekela ke mangkwae sale wa le goga lebake sale wa le goga ne o le gogile nako e kae lona sometimes la mafelelo mo o gopolang o le gogile ka baneng gantši o le goga go o nwele o gapeletša ke ditšhomi o le goga neng so gantši ge re dutse le ditšhomi go o dutse le ditšhomi okay wa bona mo bophelong sesene o go botša nnete malome ka kapa ge o dutse le ditšhomi nto bohlokwa go tšhomi ke polelo ge o ka bona o ne le tšhomi ya go palela ko go fa maele a mabotse e tlogele ge o ka bona o ne le tšhomi ya gago o e bona gore e go diriša dilo tše di-snacks e tlogele ge o ka tekereya o ne le mengwaga yeo le mo godimo ga yona o šetše o ne le boyfriend o tiketla le yena o kgona go robala ga gabo o se ne poifo ya gore ga e batlo reng dula fasile o mmotse gore monna ke sa lo monnyane o sa lo monnyane ntlogele gannyane lebaka ke le bophelo ba go nwa o le monnyane o le mosadi bophelo ba go goga kwae o le monnyane o le mosadi bophelo ba go tsamaya o kitimana le dithavene o sa lo monnyane o le mosadi o nka ka age ya gago ya 16 years o tlo feleletša o abela bašimanyana mmele o wa gago ke bile le bana ba e leng gore ke basadi ba swana le wena nka no re sa le makgarebe ba e leng gore ba tsene ka gare ga mathata go swana le ya ke no re ge ke dutse fase le bona ke ba botšiše gore why le tsene mo mathata a bona gore a ba tsentšhe mola bontši ba bona a kwala go ne mabaka go kwagala a e leng gore a napa ba gapeletša gore ba emola ba ileng gona wankwešiše ka gore lebaka la gago la mathomo ge re no ba re nyaka go bontšha ke re maybe a re tsebe gore batšhomi tša gago di go fa maele a majwang fela rena re swantše re go fe maele a maraite go goga kwae eo e gogang ka letšatši go lebeletše o ka bo goga bokae so o goga tše 3 di dira bokae dikwae tše 3 ranta e 1 go ra re o ja 9 ranta ka letšatši 1 ranta e 1 go ra re o ja 3 ranta ka letšatši motho a go goga ka goga kwae tše 3 ka letšatši kore wa tsa se se ke nyaka go ne go lemoša ntongwe a re lwe le wena ebile a re go jaje nnete ke no ba ke nyaka go ne go bontšha gore go ne mo gongwe dilo tše dingwe re di dira re no fela re sa gopole alright a re maybe o goga 10 ranta ka letšatši a kere o bereka kae a o bereke o tlo etšea kae 10 ranta go goga wa bona re go kgalegile ge lesogana le etla mo go wena le swere dikwae kwae ele e feleletša e ba advantage go lesogana gore le feleletše le fihla mo go wena a kere o tlo ba kgopela wa reng kgogišeng wa ba kgopela kere wa bona gore mara bophelo bo bophelang gore a se bona ge o lebeletše bophelo bo gore o tšhentšhe wena o ka kgona go tšhentšha o dutse gae goba gore o tšhentšhe santse o tloge mola gae o sure o ka kgona gore o le gae o tlogele go goga o ka kgona o ile wa ileka ntwe a senke wa ileka ke ntho e leng gore engeke yampalela e ka se go palele alright o na le bothata gore o ka tloga gae wa tla wa fetša kgwedi o ne le rena mola pheta ditaelo re go thuša go tlogela tabae o ka tla lokologa o tle o phethe ditaelo
ba le ba go theileng for di-December tse ba maka le wena o se gona mola ba go nyakang gona. Last year ke ile ka ba le ngwana o mongwe ka no re ge ke tsoga ka kry-a swere dibeke a tlile kua gae e le lekgarebe a re no moremi ke no ba moya ka o mpoditse gore ke tle mo nke ke kgaogane le dilo tse ke di dirang gae. Ke ne feeling ya gore o ka re December e tlo feta ka nna mokgo ke nwang ka gona a o kgatlhe ke kgopela go no fetša nna ke phetha mo ke tla re ge ngwaga o fetša go kgaoga ka tekela gae and a sepela ka bo di 16 January mme wa gona a phethile a go tsofetse batho ba diputsisha gore o kae. So wena sesi mathata o leng ka mogare ga ona o ka se kgone go tentšha ka mogare ga ona ska ya le ntho e go botsa gore e tla gae o tlo kgona go tloša o ka sejwe ka lebaka la gore a o tsebe gore o tsene jwang. So o ka se re o tsene ka mogare ga mojako o sa tsebe gore o tsene jwang wa re ke tla kgona go tswa santse re go thushe go tswa ka mogare ga mojako gobane o tsene ka gare ga ntlo o sa tsebeng gore o tlo tswa jwang akere. So re tla go thusha ke eng se sengwe dumang gore re go thushe ka sona. Ene ke ne kgopelo ne sesi ke ne kgopelo nngwe e kgolo ke ya go kgopela ka kua ga moremi ge o etla go ne banna ba balwetši ba bang ba go swana le wena ke ne kgopelo e tee fela e go ka ba ngwana wa ga moremi goba wa ba mmereki wa ga moremi goba gwa ba molwetši wa ga moremi wa ka go botšang fela gore wa go rata o tlompotše wa nkwa goba o ye go botša ke ne mosadi kua gae o mongwe gona o busy mo mmerekong o dula mo ga phahla goba o mo founele o mmotse gore mama mo nna ke a tshwenyiwa wa nkwešiša a ke nyake gore balwetši ba batlang ku go be le batho ba ba kwanang le bona balwetši ba sebaka ke ba badimo ba gešo a ke nyake ge motho mongwe a etla go tlaiša balwetši ba ka nka se re ke alafa motho mongwe a nyaka gore a tla tšhilafatše dihlare tšaka nka se re nna ke sa fereye balwetši ba ka motho mongwe a tla fereya balwetši ba ka wa nkwa kere o tlo dula kua gae ba tlo go pakela dilo le ge motho a ka tla e le lesogana a re ko go rekeleng seo se hlokang makgekolo ka mola ga moremi o gona mma moremi o gona mmane a bana o gona seo se hlokang e ya go bona ba tlo go fa seo se hlokang ke basadi kua gae ge ba ne mathata ba bolela le basadi ba ka mola ba ga moremi mma mogolo o gona ka mo. So go ne batho ba bantši kudu ba e leng gore o ka llela go bona babereki ba ka ba basadi ba gona ge go ne bothata dula fase o bolele le bona akere gore o phete ditaelo ke dilo tše ding di nyakang gore motho a tikilele a hlweke a be gabotse a se ke a tlaiša ke motho. Go ne batho ba bangwe mmereko wa bona ke go senyetša batho ge ba bona bana ba batho ba pheta ditaelo bona ba ya go bona ka marato ene batho ba gona ba ba sa ba jweng ba batletšeng mole. So a ke nyake gore motho wa go tla go tšeela balwetši ba ka advantage ya marato a ke e nyake ntho eo ge mmereking ka kry-a ba re o dula le yena ke tlo moraka ge e le ngwanešo ya thoma go dira dilo tše o swanetše a sepele le yena cause a ke tšee bana ba batho ke ba tšiša kua ke ba tšišetša bona bana ba batlang ka mola ka mokana ga bona ba tla ile balwetši ba bang batla ba ne le basadi ba bona goba banna ba bona ba tla ka mola ba etla go phetha ba ya gae. So ke ya go kgopela go ka kwa mongwe a go botša dilo tša go se kgonagale o founele a buti ya go oba o founele sesi molo mmotse gore sesi jwa le nna mo ke tlile mara monna shu onkwešiša age ya gago e mpotša gore ge go ka ba monno mongwe a go fereyang ke tlo mmiletša maphodisa wa nkwa kere wena kua o tla go phetha ditaelo wa phetha ka mokgo go nyakegang wa go tshwenyang wa mpotša a ke tse malome ka kapa o ka bolela le bona wa tseba wa ntse fela moroka ke kwa bose ka mokgo o tla go le tsona ka gona o bolela jwale ka motswadi
o bolela jwale ka a leader, o bolela jwale ka motho e leng gore ga a nyake go bona batho ba hlaka-hlakana maphelong. Sesi goba ke no re ngwanaka boyfriend ga wena mengwe ga mekae? Wena o ne 16 yena o ne 22. A ke go botse ngwanaka ne, boyfriend ya gago o go šomiša bošaedi, a go rate. Lebaka la gore ke re ga a go rate ke gore ga a go rate le dilo tše botse, o berekela godimo ga go destroya, ene wa phomelela godimo ga seo. Ge o rata motho wa bona wo monnyane jwang ka 16 years, o go kgogiša dikwae, o go rekela majwala, ga a fetša wa go robala, o wa bereka, ga ka go imiša o lo sapotana ngwana ka eng, le batswadi ba babedi le a kgoga, le ba le ngwana a le bereki, lo sapota ngwana ka eng. Ge motho a go rata ngwanaka, o a babelwa ge bophelo ba gago bo sa tsamaye gabotse. Ge a be a go rata, o be a swanetše a go hlohleletše go phela maphelo a bana e seng a diphaga. Go koša bohloko go bona ngwana go lekana le wena ngwana ka kgoga a sa tsene sekolo. Future ya gago kapa bothitšhere bo be ngunya ka go ba bona bo ka gare ga buka, and then ka gare ga kwae go ne bohobo. Go šetše o tšwele ka gae o spenda nako e ntši majwaleng, dikwaeng, di-boyfriendeng, ditiragalo tšeo ka moka ga tšona kapa mesepelo yeo ka moka ga yona e tlo go fetoša hobo ngwanaka. O ka se kgoge le boyfriend, nkebe e go botša gore sepela o a go feta kere ka mengwaga, ke no kwiša gore go ra gore le experience ya bophelo there and there o šetše a e bone ene o wa e tseba, wa ya sa go hlohleletše gore o ye sekolong. O tlo go destroy ene ga a fetša o tlo go dampa, a nyaka ngwannyane o mongwe a leng freshana go swana le nako a kopana le wena, le yena a mo tsentšha lineng ya dikwae, a mo tsentšha lineng ya dilo tše ka moka. Mohlomongwe o ka no bo se wa ruta ke yena a kopane le wena o kgoga, mara why a sa berekele tseleng ya gore a go tlogediše dilo tše ka moka ga tšona, ka baka la gore ke no kwiša gabotse gore ga go ne lesogana kapa monna wo a ka bang proud gore mosadi ya gage o a kgoga. Wa bona sekolo ngwanaka se tlo go dia gore o bente o nyakang go ba yona mo bophelong, ene go o nyaka go tlaišega go feta dilo ka moka o se wa tsena sekolo. Ke no se tsebe gore ga botse re ka se distepe ke selo moroka a kere ngwana a tsene sekolo, go ra gore nako nngwe le ye nngwe a ka no tšeiwa a ya go ba ka kua ga moremi, a monitariwa, a phethelwa ditaelo, and then ga ra swara ke selo, ga a swara ke selo, go ra gore o tlo kwa ka ba ba tlabeng ba mo phethela gore o tlo sepelaneng ga moremi. And then a go ne mošimanyana o a swantšeng a tle ba re o tswa se a buswa, o tlo mmona kua ga moremi, o tlo mo etela, o tlo mo hlola ke tšhomi ya gage. Ga ka ba ka ga moremi a sa ne tšhomi ya mošimanyana, ba tsebe le bona. No le rumo ko morobadiša le bakgekolo ko nyaka basadi ba bagolo ba e leng gore ba na le dikeletšo tše di botse, and then ke tlo mo phediša le bona, and then ba tlo kgona go mmotša
ba mo fa maele ba phela le yena ga botse ke ne go ba le bona bana ba go swana le ba ke ba fa room le bomme ba bagolo then ke a tseba gore ge ke mo file bomme ba bagolo o ba kgona gore thuša ka dikeletšo ge ngwana ile gore go ne se se sa moswareng ga botse mathwasane a tlang ka mola bomme ba bagolo ke fela ke ba botsa re lena le batswadi baka e go ne nto e sa diriweng ga botse le santse le e bolele so ba ga bo nna ke tseba ba and then ge ile gore go ne le ba bang ba tlo tlang go na le buka mo letlong wa dišang gore mokete o dumeletse go tla go mmona a re dumele motho mang le mang a etla go bona ngwana ene ngwana ga kgoga a etla ka moremi a re dumele le moswariša tšhelete dijo yes a ke kgone go ka ba supporta ka dijo ka moka mara dijo ge ile gore o wa dinyaka mo rekeleng tšona and then le mofe tšona ga a tsoga se a senyakang a sekere mo a shotang re tlatlatša ka mokgwa gore ka kgonang fela for tšhelete go mofa o tlo re ke a shopong ke ya go reka eng a reke kwa ya kgoge so re ka se re nyako motlogediša re a bua re a mofa pocket money se se swanetše go fiwa dijo tša dinyakang metsi dilo tša basadi tša go hlapa and then go tloga mo ko go phetha ditaelo then lo tša gage di tlo loka di tlo sepela ga botse a botse ge nke ba swere bekeng ke sepela le yena gone jwale jwale ke nyako mo fa chance re a ye go tutukiša go sasa ba re ge ba etla go bereka tše ka moka malome ka kapa ba kgone go tla le yena ke re o ready sese o ready ngwanaka wa bona bophelo bo re bolokišang mo ke ba gago o ka no swaba gone jwale kapa wa re kwatela kapa wa re omanyetša ka pelong mara ka ngwaga o mongwe letšatši le o ka se le lebale ebile o tla be o le leboga gore le ile la ba gona nto nngwe ye ke nyakang go no go botša yona ngwana ka ko gore bophelo ga bo boele morago bo ya pele ene go bona batho ba ka moka ga bona bo malomago le sesea go ba le moki ba go ratela dilo tše botse and then ke tlo kgopela gore ngwana ngwa go tlang swantse a boele sekolong kore dark or blue o swantse a boele sekolong ke na le bonnete ba gore nakwana ya tla e fetšang a le ka kua ga moremi go tlo o swana le ge a le rehab and then o tla hlathologa kgopolo wa gage ya boela sekeng and then a kgona go ba ngwana a dula ka gae mara ki mosegare ke buile ka bapala clip ya sese ke yona ke e forwardetseng ka mo ge le ka tšheka mafaratlhatlheng e gona ngwano go ne nto e morakang ka gae and then ge moraka e morakela bathong ba ba romba e leng gore ga ba nekago so malome ke no kwiša gore le wena jwale ka malome jwale ka ge ngwaneno a boletše mo gore le yena tša gage o ka re gone le mo disekameng gona di a tekatekanyana mohlo mongwe moroka a le mo o ka no bolela se se leng pelong ya gago go fetša wa lokologa ka bolokologi ba go feta malokologi ka moka wa hlalosetša moroka gore wena bophelong ba gago jwale ka monna o le malome a bana o le abuti a bana o be o ka duma ge a ka go thuša ka eng tobela Mr. Kakapa tobela moroka thobela na ka ke le malome ke rena kgopela le ka no nthuša ka mola gae ka mola dilo tše ka moka tše di thoma ka mola di thoma ka jarateng ke motho lo ba deng ke ne le go bona ka dipononyana ka le kotsi ya ntlhagetšeng gone jwalo se go e swa mola ke bone mo diponong mo ka bona buffalo nare e tšhweu e tsama mo lebotong ka moka morena so jiki buffalo e setse le tše pedi jwalo ke tšhweu ke black ka fatshe so e black e kwatile so ke sa nyakišiša gore ke o reagang torela ya tsamaya foro ke go ke tlo botša yena motho ke mmodiša ka re ka mo gone bothata ka
nka se robale ka go ne bothata ka so cause of a gro bona situation go jwa ka nfetša ke robetše ka mo fruga ke tsoga ke ya gona matogong ka mathene go šala go yeso so problem e ka mo ga ke na gana motlogolo o tlogetše sekolo gone jalo se o tlogetše ke neng gone jalo ke January February o thomile o se tlogetše last year ka April ka rone report ya term 1 last year. Then this year ya ba nna ke mongwadi a re ba re sekolong sela yena a sa lokologa. Then ka mongwadisha go se nna be ke tsena sona a re ke mtšhentšhetše sekolo e ke fihla le gone be ba sa nyako mtšea ka re o tlogetše sekolo ka term 1 ka mrapelela. Then ka bolela le maka gore papa gage ba mtšera mišitše metlipeka zanke ba kry-a sekolo nete gore ba mtšee ka re be le principal mtse mme mo nang ruta a ya go mpolelela go principal a re ka re se sa ge ba sa tshweng sekolong mme ebile yena ka se re tshweng ba mtšere ka gobane o ngwadišitšwe ke nna barawa ka re vele ke thomile grade 7 tlebet ka be ka fetša grade 12 zang ke tshweng barawa go rara ka se tshweng mara o tsebe gore a tshwenya re blame wena awa ba mongwadiša. Then ka February ka re ne le ka di 16 na mme mo atla gae ga fihla a re ba re ngwana a tle sekolong. It's been more than 10 days a sa tle sekolong whereas gae o tswa apere uniform every day I just go and tlhatswa uniform polish a dieta every day for go a tswa sekolong o bua ka nako bana ba ya go tswa sekolong and ga fihla le yena ra mmontšha re she uniform ya negile na re tseba e tswa sekolong a ke tsebe ya gore a tle sekolong ba botsa gore nthoeng ke eng ke SASAMS e tlo moraga ka re o lofile kudu. Then it was Thursday mama re ba tswile yena a re ka re sa ke Friday ke tla yo go morapelela sekolong tla tsamaya le yena ka morapelela sekolong gore at least ba ska mraka a zanka boa Thursday yo. Friday mama ba ya mmerekong a so boa Saturday Sunday a boa e buile Sunday then Sunday yo a fihla o look ebile Sunday yo ka fihla bile ke re ya bana ba bangwe ba šetše ba bile school uniforms a mo tšere hempe mo tšere makosi o šetše skete fela ka le gore o nyaka uniform ga re mmotsa gape sekolong wena ba re la ba sa go nyaka and mama ba re le go rapelela sekolong but then ka re bose gona a go ne ntho a ka e dirang go thušang gore a ye sekolong a nnoši ngwana sa mtsebo ro kae ante be mtshwenya mama be mtshwenya cause o go tsile ngwana ba re ga bapala a dula ngwala mo senkeng ka tšhoko ngwana a ratang go ruta bitše bana a tla ba rute ga tlo thoma mokgwe o nyametše tekano ya it's been 3 days na ka ge ka mposta Facebook ka re kgopele re nyakišeng yena ba bangwe ba mpotse gore o tsuba crystal ba bangwe ba mpotse gore o tsuba lebake ba bangwe ba re o kae re mbona tsamaya le banna ba bago re mbona tsamaya le makintsa then ra yo mkry-a di-C go papa gage mare ba dutše kantle then ra mtšea ra bua le ena gae ge ke fihla na se nna motho le go rase ka mmotsa gabotse ka re wa bona ba go rasetša nna ke tlo bolela le wena ka moyo fase ka mmotšiša gore o tshwenya ke eng cause nna ke motho open ke creatile a free space gore if ever a ne bothata a bolele le nna le mama le yena mama ba ne bo ka kgona go bolela le yena le ge o ne le mathata o bonang gore o tšhaba wa botša motswadi mara nna mama be ke kgona go bolela le yena
so ke free space e be ke created yena gore at least a kgone go bolela le nna mare ke re ke mmotsiša re akazi yena ukuthi why a so even le after le hula mama ka meeting ba mmotsišitše re why tlogetse sekola rena a bone selo sekolong that is why ke rile ge ke bolela ka re o hloka thušo mara o tlo ikhwetša o tlo ba right and then kgopelo ya gago a bute le wena moroka o ekwele ke dumela gore go sasa kapa neng ba tla le botša gore ba tlo bereka jwang o be o ne le se o beng o rata gore o ka se tlhalosa malome as long as o ka no feta yone fela a ka no nthuša ka mola gae fele a kere wa tseba re motlhare o ntšha ka medu a kere bothata bo bo ka mola fele ka mola gae e ka no ntšha modu ola ka mola awa ke sure everything awa ba tlo ba ga botse ka mo ya a se re right ka moka ga rena ka kwa ka moka ka mo a go no bothata bo serious ka mo and then wena o nagana re go ka be go diagalang ka kwa ga ge bolela nnete ka mola gae ka mola ka mokgwa o riragang ka gona ba keng wa destroy go no destroyiwa fela wa re motse o sa tlhogo wa pala koro ka ke a belela kwa re go ne something se se destroyang rena ka moka ga rena ka mola gae nna motho o sa le kae go yena o rile ba re gae ke legae la baloi ka gore le badima ba le tsebe that's why le playground ya bona o mongwe o mongwe a naganang gote last kile ka lora o ke dutse le mama a ke sa nyako mmotse taba o re gomola sa bolela taba tša gago ka moka o nongwa thamobo gona mo a dutseng a o tšhela godimo gwa tswa dilo tša go pora nampile ya ba nna ke lwang le tšona ke lwa yena o no dutse ke lwa le tšona ke fetso di fenya wa sega kana o bolela ka toro okay gantši ditoro tša ka ke dula ke a thekwa yena o no dula ntshega a sega so a ke understand gore go hlagang gabotse o sa go seno wina gore o sa go salwa le tšona o segele ke seno wina gora gore ke fetso di fenya wa sega ke le thabo la gore o fentše ka ke tsebe mara ke ka mokgwa ke ikwišang ka gona warra nna be ke kgopela gore ntate moremo a nthuše ka taba ya selešo motho o be ke tsamaya go yena like ke rile ke fitlha go yena a sentšho a tšholla le ditaelo le dipheko a mpotsa gore ne wena o fakile selešo go ne dilo tše di go tswa mo mmeleng ande ga di loma di bohloko ka re awa tsona yona ke nnete a re seo ke selešo ane selešo seo se beetše nako kane nako ya gona ga e tsebele gore e tlo baneng mara o tlo fitlha mo lebaneng go robala fase ene go robala fase ga ga go goša sepetlele nabile go le sepetlele ga o sa boa gae so ka mmotšiša ka rene nabile go golo so re diang a rene o swantse o kry ditaelo a ra phetha ditaelo mara taelo tše amphethiša tšona kore be ke sa bereke so each and every taelo ge e fedile swantse ke boele go yena e tsamaya le tšhelete taelo e fedile swantse ke go yena e tsamaya le tšhelete so le nna ka bane be ke sa bereke ka qina setše ke stopa mo gare no a ena bothata ke tlo le thuša ke tla ria gore ke lekeng ka mokgong ka kgonang ba fihleng ba le thušeng go swana le ba bang ba ileng ba thušega re tlatla ka gae re tle re kataneng le mathata a leng gona ke nagana re taba tša bona ba di beile malome ka kapa ke kwele gore go ne mollo o mongwe re ka bolela le yena ka founu goba re rie jwang pele re ba lokolla ge e ka ba sane le se ba ka nyakang go se gotlhola bana bešo
ke nyaka go le lemoša gore wo ke monyetla wa lena ge re fetša go kgaogana mo a go sane mo ba reng re ya go dula gona fase ra bolela so mogala bo a sa le mo go lena o mongwe le o mongwe o tseba mathata a gage mo go lena and then o mongwe le o mongwe o tseba se e leng gore ga se mosware gabotse ka kua gae ke nako e botse ya maleba gore mogala bo a tsebeng tšeo go tšwa go lena ka baka la gore a re nyake gore mola re tlogile mo ge re fitla ka kua reception le reng ge ba swantse bona ba le botse gore ba tlo tlane ka kua gae o mongwe a re be ke kgopela gore a mabedinyana go sa nne nako a mabedi ye ke yona nako ya maleba e ya gore le go hloleng le kgotsofaleng and then le molemošeng tše dingwe tšatši dingwe tše e leng gore le duma o ka re a ka gata godimo ga tšona go tloga gone jwale ke nako a lena ge e ka ba e gona le ka no gohlola ge e ka ba le re le kgotsofetše lena and then re kgoneng go gatela pele ka tše dingwe bolo e ka re ga matsogo a lena nna ke kgopela ke tshwenya ke di-cramp tša maoto ene ba mpotse gore ba re ke gatišitšwe di go tshwenyaneng di-cramp tša maoto a di ntshwenye everyday sometimes le nna ke tsefane go diregetšeng okay maoto gantši gore le feleletse le tshwenya ke dilo tša go swana le di-cramp ke go aka gore le gata dilo tša mohutamang sometimes go aka gore no maybe ntle le boloi bo sepetse too much mmele o lapile mara go ka no bona o tsoga o swere ke di-cramp o sa kweše gore bothata keng ke na le taelo ya gona ya maoto ke ne taelo ya maoto ya ge maoto a ruruga a opa a hlaba jwale ka dinalete a fiša a gana go tsena ka gare ga dikobo bošego o kry-ile gore maoto a fiša too much ke na le taelo ya gona ya maoto e leng gore nka go thuša ka yona sese ge e le gore maoto a gago mo gongwe di-cramp tše ke mešifa ya ngangega ke na le raprapo e leng gore nka go fa yona e ka go thuša gore at least o kgone go loka o bega botse o tsene sekolo o sa tshwenye ke maoto a ka a hlabega ene a se nna motho o tsamaya kudu ke ne tšhomi fela ke dula ke le gae a gago a hlaba so re swantse re tle re nyake go tseba gorena ke eng e leng ka mogare ga lapa e riang gore lena le badudi ba ka mogae le tshwenye ke maoto a tshwenya wena o nnoši le nane go ntshwenya le wena ne go go tshwenya ya so re swantse re tle re tsebe gore na problem bothata ba lena bo bogolo ba gore le tshwenye ke maoto taba e ya maoto e tšwa kae and then re ntšheng ntho eo ka gore re ka bola ko go alafa mmele ba kry-e le gore ntho e gona ka mogare ga lapa le a e gata everyday so lanka re go alafa go gata ntho ela go sane swana le gore a re dirisile nako ngwe maoto a tlhola ke lebaka la dilo tše le ile la gatišwa tšona ge go se go epelwa selo ka gae go a kgonagala gore ka gare ga lapa ba seke ba epela selo ke re ile gore lo tše ke dilo tše e leng gore ba ile ba no diria la re gata gale so le gona santse go be le dikalafi tše e leng gore wa di kry-a tša go gatolola meleko ela e leng gore o e gatile o studiša mo cn dira civil engineering mara no ke mabane ke tšo signa contract ya apprenticeship okay ko nthweng ko abiding okay ke thoma ka January okay ke taba tše botse tšeo mo bophelong santse go fele go eba taba tše dimpe go fele go eba taba tše botse then taba tše di botse ge di tlile re a šireletša gore ba le ba babe ge ba re ba leka ba palelwe and then dilo tša gago di sepele ga botse kere ya so o berekile se se ka go kgotlelela sekolo o berekile thata ene re modimo a fela go šireleditše ka mokgo o lekang ka gona kere ya go ne le engwe ye le tshwenyang go ba le kgotsofetše le emetše ba etla ka gae kgotsofetše ore a gona molato felo ngwano ga a mo mmeleng sese o sure
gape re o fitlha re go teste pele a ke re balwetse ka moka ge ba e tla ra fitlha ra ba testa pele ra nya go tseba gore ba mo mmeleng goba a ba mo mmeleng ke a sola mara ka gore le tla moiša mo ba checkang ka pala mo checka ka kua le lena e tla bonagala mara ke a sola o mo mmeleng a o mo mmeleng ne a gona bothata sese no normally yeo ke tlo botsa le ba family re na le bothata ba re balwetse a ba re botse nnete so ke bereka le batho ba clinic ke nyaka go swara ngwana batho ke tseba gore problem ya gage ke eng normally ge molwetse a etla re checka ka serena ra checka le ba clinic and then ra tseba gore molwetse o sepela a pheta ditaelo ka gore rena treatment ya gage ya clinic e reng re tšhaba go thulantšha treatment godimo ga motho o mowane ka gore o tlo kry-a re kgosetša malwetse ya mangwe tlo kry-a ba re alafa gante re ya go batša so a re nyake go alafa re go batša re nyaka go alafa molwetse ya fola okay ya mafelelo a ke re batho re a eletswa wa tseba gore ge ntse re bolela soki re a eletswa ba gana ba re o sekwatlho o re tla re go sasa ba boa le sese ge ba ya go bereka ka kua gae ba re diaparo di tla mošala morago go sasa ande ke bona e le kgopolo e botse ka gore a re tsebe gore sese o reila ke eng e tla lalang e mmotsa goreng re tla mo hloka bosasa le dumelelana le bona re tla mo hloka ene o bona ye re tla mo hloka gape so ke kgopela gore re kwaneleng gore e beng jwalo ba tsamaye le yena go njwale ge re tšhaiša and then go sasa go tla ba le plan ya gore diaparo tša gage di fitlha jwang ka kua ga moremi a ka na tsamaya le ena di tla molešala morago ke tšhoga gore yena a ka no be a rata gore a ka kgona gore a ka robala and then go sasa ba ga moremi ge ba ya ka kua gae ge ba boa le yena mara nto e mo romelang strateng e ka mmotša nto nngwe ye e leng gore o tlo palela ko go iphegiša and then ya mofanaga ra tle ra thoma ra nyakana le yena before swantse re tle re mo fethušo a ke tsebe moroka mara ke nagana gore maele a ba re fang ona aki o ka re a tla re thuša ya a tla re thuša ke bona gopišega selele sese seše pele gore mo go neng thušo go ne bohloko ka gare wa lokologa go tsamaya le rena gone jwale ye e re ge o dumela so a ke re jwala o kwale nnae ngwanaka nnae go tlo loka wa lokologa go lokile gabotse ye go lokile ye go lokile ngwanaka šošo wa lokologa dilo tše ka moka ga tšona re di direla gore o be ngwana o swane le bana ba bangwe le motswadi ya gago mo a robetšeng gona a ska lla dikeledi a be motlotlo ka ngwana wa gage wa mošileng and then o tla bolaiša le ba bagolo ka gore e tla ba o ka re ga ba go hlokomele and then ba robetšeng ba tsogela maatla go tlo loka ngwanaka gabotse go lokile gabotse ka kua ga e sese a o ye go tshwenyiwa se ka tsoga o tshogile gore o tlo tshwenyiwa a o ye go tshwenya ke motho a re tlo go tšeela founu ba geno ba dumeletše go go founela neng kapa neng a gone gore re re o tle ka kua gae re tlo go swara jwale ka motho a swerweng a leng ka gare ga toronko nto kgolo re llela go thuša wena a kere lokologa o thušege o kry-a batho ka kua ba go swana le wena o kry-a batho ba ba neng le mathata go feta gago o kry-a batho ba e leng gore ka mo lalapelelela ba tlile ka mahloko a e leng gore le wena go o dutše ba bangwe ba bona o tlo ba fa maele
se ka iša pele kgole ya banke o ka re wa latlhega a kere ke lapa o fitlha o kry-a batho o kry-a ba thobaletse wa robala le bona go sa go tsoga a go no re ba re batle go tsoša ba go roga a go no re ba re batle go tsoša ba go dirang a go no re o hlatswišwa dikobo a go no re o suela jarata a go no gore ba re o yepa eng mmereko wa gago ka molao ba go phetha ditaele batho ba go dira dilo tšeo ba gona wena mmereko wa gago ke go phetha ditaelo fela wa nkwešiša kere a go no re ba re o timiwa dijo a go no re ba re o dirang no a kere se kgopišege ngwana gešo re nyaka gore o fole o be gabotse o swane le batho ba bangwe a kere a founu a ke di tšee le batho go bontšha gore o tekemišeditše go fola o santse o controle batho ba ba go founelang mo founung ge o e kwa gore motho o nyaka go botša dilo tša go tswa tseleng re nyaka go kwa wena o mmotša gore monna mo ke leng gona ke phathela ditaelo nka e tšea founwe ka re ke tšhaba gore ba tla go founela ba go bitša ba go tšhabiša a ke nyaka go tšea bjalo ka re o motho wa go swariwa ke nyaka go tšea o le motho wa go felelela le ba geno ge ba go nyaka mo founung e se ka ba o ka re wa tlaišega ga moremi a ba tsebe gore ba go kry-e kae a kere so ke tlo go thuša ngwanešo ke nyaka go bona o fodile o le right a kere so ke tlo mo swara sesi le kgono ke tla ba le ena tla fitlha ra mo fa dikobo a robala le ba bangwe and then ke tlo le kgopela gore ba batlang ba tle forogo gore a kgone go ba le diaparo dilo tša go hlapa motho wa mosadi santse a be le dilo tša go tšhentšha and then ge e le gore behavior ya gage e right o to tshwere gabotse and then re bona phetogo kgolo mo go yena re tlo feleletse le gore re ya mo releasa ka pele mara ge re ka kry-e le gore behavior ya gage ga e right ke mo re tlo bang le bothata and then ke kgopela re ka re ba batlo go tla go sasa go tla go le thuša ka kgopelo e kgolo ko gore ke kgopela gore ge sesi a le ka kua gae go be le motee wa tlang go mo saenela consent form ya go dumelela gore re dumelelane gore sesi a tla dula ka kua ga moremi ebile a phethelo ditaelo a kere le yena wa dumela ke gore wa dumela sesi a re nyaka go gapeletša wa dumela and then batswadi a re le role morwalo gore ke nyaka le ikwešišeng a re le role morwalo ngwana o e sa le wa lena go ne le difamily tše e leng gore ge professor a tšere sephetho sa mohutoki napile batho ba bona o ka re ba imollogile a ba sa founela ka kua ba tšheka gore ngwana o jwang ga ba nke ba etla go mmona ge motho a le ditaelong go swana le ga a le ka sepetlele ge ba gabo ba phentše ba moetela ba checka progress ba moetela ba mo kgothatsa o ba kaone ka pela mara ge le ka motšea la mmea ka kua ga moremi la se mohlole ka difounu la se mohlole ka maoto le tlo modia gore a tla a tsote a bone o ka re o latlhegile re a kwana kere kore le no pentšeng le mohlola either le ka no tšhentšhana ka gore le mohlola jwang and then gore le yena a kgone go kgothala a se ka bona o ka re le dikhuditše yena goba a se ka bona o ka re e be e le morwalo gomme go ya ka lena le imollogile molwetši o a hlolwa ngakeng molwetši o a hlolwa ka sepetlele and then ba ga moremi ba tlo lefa difounu bo malefo ba gona le tlo phentše tšatši le le palelang ko go tla kapana ko le pala le tlo ba founela le botšišeng gore na o ya jwang and then le yena o tlo go kgothala gore a la molahla re a kwana kere and kgothalo yeo ya gore a la molahla ke yona e tlang go modia gore a kgone go ba le progress ya bophelo ba gage a kgone go tekry-a back a kere ke nagana gore o e beile gabotse balwetši ba bantšhi ba palela ko go fola ka lebaka la gore ge ba le gare ba fola ba thoma go gobatša ke gore ba bo bona ba tle go ba bona o bona gore family e gane go ya go bona molwetši a ka ba ga moremi a ka ba sepetlele a ka ba kae gore le family le ye go bona motho wa gabo lena go bapala karolo nngwe e bohlokwa kudu ka gare ga dikalafi tše a leng ka gare ga tšona so le seke la tšea nako le sa tle go mmona seke la tšea nako le sa mo founeng
ske la tšea nako gore le bolele le yena akere ya so sesi o tla ba right o tlo ba right gae ke ka gae sesi go no swana le moa go no gore ba re mang o tlo go tshwenya akere ge ile gore go no wa go tshwenyang ma security ya gona 24 hours wa report ene nna re a tseba gore o tlo go rashetša a kwele bose ge le re o fodile ya ga ya rawa ke tla be ke tla ya gae nto go le yona ke e tsebang e le go sa o tlo ba šala right a dutša a sene ba gona balwetši ba ka mola gore re a discharge ba rawang phebe ke tše pedinyana ke sa dutšinyana ke sa dutšinyana a ke re bjale malome ka kapa a ke ja ko swara batho ka re ke magoba ke nto ke sa inyakeng eo molwetši ga a tlile ka dikalafi molwetši ya ka ga alafiwe a ke nyake molwetši ya ka o tlo kere ba re o epa melete he molwetši ya ka ba re o hlatswa washene he molwetši a ke nyake dilo tša go swana le tšeo kudu ebile go bana ba bannyane so ao go ne bana ba bannyane sesi ba go feta wena o tsewa kua gae ba bannyane ba go feta wena o fitlha kua o ba sesi ya bona akere ene dilo tše ding sesi di nyaka o amogele go lla mo o ntšha bohloko bo e leng gore be bontši bodutši ene bo go senyetša onkwešiša ene dilo tše dingwe go bona re gapeletša gore di dire ka pela re gapeletša ke lebaka la gore ba geno ba gobala ba kwa bohloko batho bale a ba go hloya batho bale a ba go hloya ba go nyakela bophelo bo bokaone ene bo e leng gore go sasa wena o tlo eteboga gore go mongwe ka mogae ba le bothata e be wena o mo thušang akere a se ba go hloya ngwana ba tlo go thuša akere so re tla bona re ya jwang o tlo kry-a thušo go njwala akere ke nagana gore re gapagapile ka mo malome ka kapa re ka founela molli ola wa bobedi ra kwa gore bothata ba gage ke eng and then ba tla ba kgona go ka thušega ya ka nnete bana bešo re a leboga matsapa le a tšereng e bontšhitše lerato mo go ngwane wa ga bolena le efogeng dipolelo batho ba tlo no bolela batho ba tlo no sega mara lena le tlabe le hwetša thušo nto e kgolo ye bohlokwa ko go hwetša thušo gore mang o tlo reng mang a ka se reng le seke la ditšeela di-entertainer dilo tše jwalo re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola and then re kgone go bona gore na ye nngwe ye re ka tšwelang pele ka yona ke efeng re a leboga Theeletša selemo gotlhe mo o leng gona etela www.mcrs.co.za. Trust MCRS FM. It will make you whole with jams like this. Go fa mananeo a go thakgatša tsebe ka bagaši bao o ba ratago Mutse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego.
ka itlile swela wele na ke la bari ya fodisha ka nnete swela nna ke na le botlhatse ba yona ngaka eo bari dula ka thoko ya Limpopo ga matlala ra moshi bari ke tloutsa baroka ba ba motse ba gore ke ngwana tloutsa baroka Right, mo telecho mutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM Askotani Aswana waledi itla keno a re tle re go gomotse ka baka la gore a re swere ngwana tloutsa baroka a Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefaseng la ga Matlala Ramoshebo kgauso le letamo metsotsong e masomepedi senyane a go ikela go ere a ya lesomepedi a re ya go kgaitšedi ya rena fa go tšwa ka mola lefaseng la Madubaduba mo e leng gore re tlo boledišana le yena o tlo no re nyetlela tša bophelo ba gage mathata a kopanago le ona gomme re bone gore na gabotse re ka e gapa-gapa jwang ke ya motopa prof ke ya monametša kgaitšedi ya rena le gona ngwanešo re gona kgaitšedi ya ka o nthometše molaetša o kgitla sello
ka gare ga ditlaišego tša bophelo le hloka thušo kgaetšedi ya ka o ka no thoma ke moka wa re solela mathata a gago ka mokgwa o a tsebago ka gona go tloga mathomong go fihla mo ebile o boneng ga botse gore ke kwele Professor Moremi o gona o theeleditše sa mathomo ke rata go dumediša Professor Moremi le nna ntate kapa le batsietsi ka moka ba Motse FM thobela nna ke mosadi wa mengwaga e 38 years ke tsene ka lenyalo ka 2014 ke thomile le mogala bo re ratana ba le go le gabotse ka nyadiwa gabotse ka ntšhetšwa magadi ka 2014 e le gore mogala ba ko ilanya ka stene re sa le boyfriend and girlfriend sa ga gešo se re wa letsa a o e kwa o goriša boyfriend ka re tla gorela magare ba ka itulela a ntšha magadi le gona mo ba botse gore ka se ga gabo ena ke sekebe ka ya kwa ka senke bana ba tla ba ntšea a wa ke nnete ba ntšheditše magadi ba batla ba nnata ba nterela jala ba sotopudi ya Sotho ba ntliša ka mogadi le pitša ya Sotho ba tla ba mpega ka mo lapeng laka ke be ke dutše ga monate go sena bothata ebile ke nyako bolela ka mogala ba ka go lo gabotse o ile go thoma ka 2021 ge ke sa bolele maaka lenyalo le ile la thoma mogala ba ka ga thoma a kry-a mme a e dula le yena gona go tulong ya gona mo madibadiba motse ke sa re ke dutše ke sa itebetse mogala ba ka ke kore nna nka re ke tlhabile ka lerumo ke sa thabile ge ke jika ka kry-a lerumo le ntlhaba pelong ke sa tlo gore ke dirileng mo lefatsheng ke le senyeditšeng ga kakang a wa tsamaya o dula le mme o ke ntse ke le gare ge ke kwa ka ga lefa ka mpo gore ka notlela ke nka re ke no aperetse ke moriti o mo e be ke ya ko lwantwa gore ke fitlhile ka re ke tlhodimile ka lefestere ka kera gore ka ga lefa mo lebaneng ka tšhentšhantse ke se yona ka tloa mafestere mole ke kgopišegile lenyalo la ke re ge ke gopela thušo before ke tlo tšhiwa mafestere ka re ko gopela thušo go mmatswale bogadi ba ka go founela setsa ka re go diragetse so mogala wa ka a tlaga ke kere le go dula le auso moso a re wena ke timela ga gabo ba tsebiša o se ka go mama cause e thoma letlhogo ka bogading ba ka ke nnete ma a tswala ka mpe ya gateng le baseana ka mafo tatši leo ke mathomo le kileng ka bona ka sa amogele ne ke amogela ke tshwariwa jwale ka lee le bogadi ya bona gadi ya mogala ba ka ba re ba ntreata gampe bo mogadi bo ba re e seng ka o ke mapoti a mmarena o lenyalo la ka be le le bose bila ke tlo bolemelela maaka le kgatlhiša ke dutše ga bose ale spirit se sa Jezabela ke re ke se bitše jwang ena mogala ba ntšhentšhe tse ke fitlha mmatswala mpe ya gate ke re tlo tla le mmatswale gape go dira ke kry-ile mogala ba ko ratana le motlhomoso ka tulong ya ka fa re lena kgale le lwa lena nyaka sephodisa ke sa re ke kgotse gore kgale re lwa neng magistrate wa pelo tse ko wa mfounele gore ke wena motlhomosona ke re a re awa ke gopela gore tliše di-laptop diaparo dipasa tša motlhomoso bana ke sa re ke maketse ke rawa motlhamogo ba fekile ke ya ko kgotso ge ke fitlha magistrate a seng kampeletse officing o ndogile gare ga di-cliente le kgole ka re ke wena mokete ka re a re o di tshwerelo tše ka re aowa re ko direla favor ke re o tle dilo tše security motšele o molatlhelang ka ntle nka re ke bolaile motho ba nroele ba ntshwere ka sekipal security le nlatlhela ko ntle ke sena le a ka lehlakore le ke le boletseng ba mblokile ke maketse ke le sepetlele sa selotsoko le gona ba bogadi ba ka seng ke batla mogala ba ka ke mathomileng go phenika ge ke boa fela o tšea megale founela le nso le gore ke se emetse ya folo se ka wara ke sa mo fodišanyana ge ntse ke koe makaka ga ke kry-a protection order le gore tšatši le gore rena le ke tlo receiva protection order rena ke psycho ke sa gase ke tšo utswa diaparo di-laptop le dingwe gore ke tlhakantšha gore o ra re magistrate o le ntlhoetse gore mogala ba kompoletse maaka gore nna ntswitše dilong is that ile ntlhoya mara nke be sala ntsediša kwa lehlakore laka ge ke gona jale kore ke no ba le sephetho se sengwe batho ba mphatlaletse ke noši ke be ke tswalela gate ka mo jareteng le masianaka ke
ke tlhoka dijo mo la papa bona bereka ga botse go sena dijo mo ge ke tswa ke tsamaya ba re nna ke goa mogala ba re nna ke goa ke ile ka bolaiša ke go betha mafestera motswa o sola ka tlalelano mo le bane salanyo ko ntshwarisa ka tshwara ke maphodisa le wa be le gore ba re boledišana family ba botse ba gage ba tla ba galena mogala ba ka gore nte o dirang a se yona le re tshegiša ka batho re tšwe mogalemele o la ke goa mare re tlo botsa wena letšatši la tlalang ke kry-a ka se go ile moki dilo ke tše dintšhi tše di diragetseng ka bophelo ba ka kore bophelo ba ka bile ba tlhakatlhakana ka mokomo ke sa kwešiše ke bana ba ka ba bola ke tlala ba tlogela bereka ga botse ke iša bana go tloga mo gae ke ba iša sekolong ka maoto ge ke ya ko bathong ba re mogala bore yana o ntlogetše a di-defense o ntlogetše ka go ba nna ntse le goa ke se mosadi-sadi a mpolela gore nna be ke mmetha gore ke puše gore ntate o tlile ka mmetha kae ka re o ile mbetha nna ke širetša ditaba tša ka gae ke le mosadi ke di dulela mara le gonne nna yena ga ila gore nna ke a mmetha nna ga ke motho wa hlompho gona mo o ile a boa mogala ba ka boa ngwagone sala tsa ma-2020 kwana boa ngwago 2024 ka July ga a fitlha o boya ka di-social worker ya gona ke a founele ke fitlha gore ke rešta ena ke gobetse motho gala ke mo letile nakwane letileng ene ke a motse gore ba latelela le bana sekolong matitšhere ba re go ke caring father a fitlha ko sekolong a re ye lena a fa ngwana wa high school 20 ranta a re seke be wa iloya 20 ranta eo a ke tsere ngwana madi a ka loya 20 ranta na extra ke tšheditše o lata bana ba bannyane ba primary ba le ba bagolo ke ba hloile hloi le mohlang ba huileng ka sele lefung la bona gona jalo o buile o dira dilo tše dingwe o buile o kakam o tsene ga botse social kore a re tile ka ra nka se kone motho ke a motse gore ga a right nka se tlo phela ka peaceful gore re se se kry-a peaceful bana o mogolo ke ntsamaiša counseling ya mo gae mo a seng ka thušiwa mo ke tsamaya ke a rejectiwa ke tshwere lero le lengwe la gore a ke thušege mo ke yang ge ke kry-a motho wa moya wa nthušang dikoloi tša gae di a dira dilo tša gae di a šabalala a feletša mpotsa gore re ke no go botsa nnete dilo tše di go tsamang le wena mo ke tsona tše di ntšhubetseng dilo tša ka kore ba batho ba tshwantšhe go nthuša ba mphuralela e ba ntshepiša dilo go apara ge ke kry-a mmereko ko kry-a 3 weeks go apara o buile mogala ba ka ke sa re wa botsa ba di-social gore o tla dira ba olemiso ra mpodiše ene o buile ka khutso a o e fetile 2 weeks after 2 weeks go gaša dingaka ka re di le 7 ke sa bolele maaka ba tla ba gaša ke robetse sa bolele le nna e ke tso challenge la gore o gaša jang o sa bolela le nna gore re lang a theka mo dingaka tsa gago a re ka mo ke ga sane sa gešo sane sa bogadi ba ka ke ga setlhoma ke ga setlhoma ka mo a se ga geno ga mangae ke re yo ya lo bitsa batswadi ke nna ke tlo bitsa maphodisa ka jwale a o sa tlhaka tsona e ke ga bitsa batswadi ba fitlha rra tsala gage e le gore bona tšatši ke o tla le ba re ke ye molao jalo ke phethela bogadi ya molao o tla nkemela ka maoto le gadi wa mo latelang o ka fase gaka ba mpeleliša ka yane o ema ka maoto mogala bo le gore enough is enough ka maphodisa ka mogaka ka mo jale ka re nna ke berilwa ke motho wa go kgone wa raba batho ba bagolo mare ile a ntshwara ga botsorile ba ba ntlele le ngwana mola mmatswala ka phela ke go tlile rratswa le mmatswale ba mpitša ba re ngwana ka phoso ke a re dule fatshe ga go diriwe so se ke tla kuša so bona ba fitlhile bang a theka ke dilo tse ntšhi tse di diragetseng ge ke re ke leka bophelo a go emelege nte nngwe selo sa ka bona ba ne maatla gore o kgone mpotse gore ke mahlalela ke re selo ke mahlalela ke kerele mošongwana ko a ntlogediša re ke tlo go nyala ke tlo go boa ke tlo go tlhokomela jale lerato eo a ke e blame gore go tlogela mmereko ke tshwantse ke blame ene ke a ke blame e ke boa e ke buile a nyala mara ditlaišego tse di tlileng go nna godimo ga ditlaišego tse ge ke thoma ke bolela nka re nna ke thubile ke dirileng botsa ke dirileng phoso ke bosa batho a gona batho ba nkagang le ba bogadi ba ka sale ba notsamaile ke gona ba itla gona jwale sale ba grena 2019 ke gona ba itla gona jwale ka go tlontsoiša a batle ka gore re lokiše and meeting ke gona sale ke nyadio e ba meeting ke ge ke raisitše voice gore se nkamoga kaka ke šutile rratswa le snepe gore ke iše di-social workeng tšela ke re e bona proof ene ko botse gore nka se repeat aši a re ke go šapo go tshwariša for go ntšea dinepe a sepela a ya ba moromele social workeng a ya ko di-social workeng social worker dereng a ra motho re molabeile le go monyala a ra monyala ebile a tliše ditšhii a boele ga gabo ba re bana ba ke ba gamang
a re ke ba re šoma ra tsamaye le bona ka re ke mosadi jale ke makala gore le bana ba gobiwa ke dirileng ye kaka godimo ga dilo tše monna diretse go tswane o ile a tsamaya ka tša lefasa ga a buile fela nna ebile a e tshobe o sa ngobatša moyeng bana ba go betšewa 2 years ke kry-e le gore ko computer society ka mo ke o ngwala letter one taele gore papang ka sekole ke mo tshwaretse ka re le batho ba re tlhoile ko ntle kwa o re nna lenyalo la gae le phathile ke nna a ke tse gore ngwana o le phutlhama lenyalo la gage ka gore lena tsamao ngwana o monyaketse mosadi o rena o nyaka mosadi na o rea bana ka mantšwelo bana ga ba sana nte ba na le depression bothata bo gore go tlhakatlhakane o buile kwa ka moreng o rekile di-fridge ka rena o na le maatla a tšhelete ge ke ya di-maintenanceng ke a rejectiwa everywhere ke a rejectia le maintenance ke gona ke no thuše ya gona mo le tšheletana gona ga e thuše selo mara ke a leboga go swane le peleng and ge ke leka ke ile batho ba re ba etla ba hiriša ke na le ntlwana dikgogo o ba lateletse ka mmoka re ke re le dira trespassing gata o tsamaya seratšhana batholo ba ne ba nthuša nna le bantšha le ba mpha di-500 ke kgone go reka mollo ba hiriša ko ntsaneng gore ba rekiše dikgogo jale bophelo ba ka ke bona bo ke tše dintšhi di ka tlala buka kgaitsedi yaka papa ge ke bolela le wena mosegare ee o bontšhitše taba ya gore ge mokgala ba gago a be a tlile le mangaka ba etla go gaša ka ga gago wena o sa tsebe o ile go tepelaetša ratswale a reng a re wena go ra gore o alwa ya go baudiang nke o e nabiše kwa gale ke rile ka re ke bolela gore wa ya gaša senka ntsebišana ratswala re nna ge mosadi a bolela gore ge monna gaša ka mo gore a re go na le ntwa e tšhabišang wa loya go bolela ratswalago go bolela ratswalaka gone jwale monna e sale a tsamaya ka 2021 o buile gone jwale ka July and then ke kwa o bolela ka di-fridge ka kamoreng o tlile le fridge ebile ka kamoreng o rekile dishebo o reka dikhekhe bana ba bane o duma gore bone khekhe o reka dilo tše di bosi yena o ja ka kamoreng a nang le tee bana bane o duma nako ngwe wa ba roga bana gore sa katamela koloi ya ka tloga mo koloing ya ka nako ngwe wa ba bitša gore tlang koloing jale ke dilo tše lo bane le bana ba sale ga botse le mo ditlhaloganyong a ke šuše gore ntate o le ene a sale ga botse na mara jale re ya go bana mokgalabe o buile gae o robala ka kamoreng ya gage gona ka mo a rekileng fridge o apeela kae o apeela ka mo fridgeng o rekile pramasof o apeela ka mo fridgeng o apeela gona ka mo kamoreng ya gone fridge o robala ka go wena o robala ka go yena o apea tša gago le bana le yena o apea tša gage ee go jao papa a le sa kopanela digwareng a le sa yane a wa re sa ya digwara papa and then thušo ye o dumang o ka re o ka e ka gore ke kwele o bolela ka taba gore o hlohleleditše ke maloba ge profo a re banna le basadi kapa basadi ba e leng gore ba nagana gore banna ba bona ba batlaiša ka diješo dilo ditlhare and all the stuff ke yona nto e leng gore e go hlohleleditše gore o bone gabotse gore o ka kry-a thušo ga professor Moremi ke a rereša le a rereša papa ke nnete e felletšeng o duma thušo wa mohuta mang Moremi šo go theeleditše ntate Moremi be ke kgopela gore jarata etše kore sale go ne o diragala dilo tše so e boima gore ke no bona gore go ne ge ke tšwe ke tsamaya ge ke tsamaya le tša mafatshe ba re go na le spirit sa mamogašwa go na le ditšhweni gore jarata e ditšhila le rena ka mo ke gabotse go ne seqetho se se leng ka mo jarateng ke kgopela le ka nthuša ka re ntatela mathomo ge pele sa thobegile ke ile ka mokgopela ka re ke kgopela gore nna le wena re o nyaka batho re o nyakiša tša maphelo a rena and-e ke kgopela ka re wena bo tsameleletšanaga re ye ko bathong ba dingaka tša sekgowa re o testa bo madi and-e se re titšwe re tlheke tša bophelo ba rena o ne o dumetše beke a wa selo a sa ebile a sa itsena eo gore ka re ba mopotile ka pela jale nna be ke kgopele gore rena re thušiwe ka mo and-e le bona a se sephiri be ke kgopele gore le bona ba be gona ke ba bogadi ba ka tlo dira dilo tša bo ka mo motseng o ba sa tsebe
ene ge e le gore ke bolela maaka ke ikana a ba tsebe ba tle ba ipolele matlhakore a bona. Moroka ga itsedi ka ke boletse le ena mosegare ka mo gopela gore a notla a dipake and then a nthomele di-phone number tša mogala ba gage tša ratswalage and then le o mong gape wa ka kua ga bo mogala ba gage and then ka la bobedi ba tlotla ka mo ka moka ga bona a tle a hlalose le bona ba kgone go tepolelela mo ba tsebang gona gore kgaitsedi a rena o ba fošeditše ga e tla kae and then ge e ka ba ke bona ba mo fošeditšeng and then re kgone go bona gore thušo ba ka kgona go hwetša thušo ba mohutamang ka nnete difounu o di rometše and then go tla gore go thoma go sasa ke task ya gore re swantse re founelane le bakua bogadi ba gage re ba hlalosetše gore mathata ke skete and then re kgone go ba hwetša gore le bona ba tle ba abe taba tša letlhakore la bona. So go jwale be ke mo kgopetše gore a notla a gata and then le wena o kgone go ba le tsebo ya gore taba tša gage di sepela jwang re gata jwang and then e tle re ge ya go ba la bobedi le wena o bo boletše le badimo ba tloutša ba roka ba go hlahlile mo ba go hlahlileng gona. Thobela. Ke a leboga malome ka kapa mmagorena Papa mogala bo go bolela se o kae o ka mo phopošeng ya gage le gona jalo fetša go manye gore ko o bolela ko ntle kwa go gona mo ntlong. Nna ke ka mo gratšheng ke re ke tlhomphe bana ba robetše le ena jale nna motleng metsege ke tso rata go tšhelela morago. Ke Thereso taba lena e nyaka go lokišiwa ya e nyaka go lokišiwa re tla e lokiša ka la bobedi re kgopela go fetša mono tsena ka kamoreng o robale and then go se ke go ba mašata go se ke go ba diphapano go se ke go ba dintwa taba lena re tle re ekwa gabotse tate a le gona re ko gore gabotse bothata bo kae go senyegile kae and then lapa la gago le tle le loke lapa la tate le loke ya go leboga nna kgaitsedi ka re lebogile a ke re ngwanešo wa bona mo bophelong malome ka kapa ge o ne le mosadi o bona go le boima fela o kgopela maele ene go bona gore maela ke a kgopelang o ka re ga nthuši e tswa jwale ka monna o ye banneng ene ge o bona gore o ka re tša banna di a mpalla o leke molaong go bona o ka re molao wa mpalla tšea mosadi o mo iše gae then o kgone o lokiša tša bophelo ba gago le yena a le gae gone jwale go dula le mosadi ka mo go apeiwa dipitšana o robetše ka mo mosadi o robetše ka mo bana ba robetše mo gare le go batša bana kudu taba ya bona re tla ekwa gabotse ka la bobedi fela se ke se kgopelang ga jwale go se ke go ba le dintwa gobane ge go ka ba le dintwa go tlile o tla maphodisa go tlile o tshwenyega baagelwane go tlile o tshwenyega ba family taba re ikwele re tla e dulela fase ra tla ra e lokiša ke rata go tsebiša batho gore ba ka tla go sasa ba tla ba kry-a thušo re gona re na le ditaelo tše di leng gona magagešo ke ne le taelo ke e dirileng ke e bitša VIP ke ya batho ba e leng gore ba na le di-business batho ba e leng gore ba tseba gore ba sokolla go godiša dikgwebo tša bona ba ka tla ba tla ba e kry-a e gona wa hlapa wa futha e gona ya go tshumelela e gona ye e leng gore o kgona go e tšhela ka gare ga ntwa go tlola wa tlola ka yona ke na le taelo ya banna ye e leng gore magagešo ge o ka no e koma fela 3 days ka moka e dula mo mmeleng
o kgona go iša lethabo ka gae wa se tsame o le iša ka ga baagelwane ge o le monna o nyaka ditaelo tša go swana le tše ke rata go fa bagalabe ba ke tsebang gore ba nyako tiiša malapa a bona se ka iša lethabo ka ntle o a tliša tlala ka gae re na le taelo e leng gore ke ya stroke ya batho ba le leng gore ba bethile ke stroke e ba thuša ka gore se sa tla sa boa gape ke ya go nwa ke ya go thoba ke ya go orela ya go lwantšhana le stroke ke na le taelo ye e leng gore e dila ka motho wa go ba le madimabe go na le motho o mongwe o no kry-ane le madimabe a se ne thokolosi a se ne leswiswi so motho wa go swana le owe ke na le taelo ke ne le yona ke ya go nwa e be boe re be le taelo ya go hlapa ya go notloša madimabe re na le taelo motho a neng le leswiswi dilo tša gage di sa loke go se ne tokološi o ka tla ra go direla yona ra tloša leswiswi le re na le taelo ya tšhelete le batho ba bangwe tšhelete a bona ya tsamaya a e dule ke tšwa go nyaka taelo yewe ke e hweditše o ka tla ra go direla yona go sasa tšhelete ya gago ya kgona go dula re na le taelo ya go thuša ka gare ga lapa godimo ga seemo se se thata sa dipula sa ditshotlego ka gae go se be le kwano go tima lešata re na le yona o ka tla ra go direla yona go a kgona go ka thušega a ke leboge batheeletši ke be ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ba le nyakang gore latela lenore mo la letlakane la rena la DR Moremi la re followa la bona tše re di dirang tša ka mehla le ka matšatši magagešo ke rata go leboga le gore ke tsebiše batho re ka Sontaga koša e bina ga boda re tla be re le ka mola ga boda re bina ke Malebitsa ke ga ke Malebitsa ba re go goroga mamma go tšwa ka kua Keremo re tla be re bina fao ba le ke ba boditše maloba ba beng ba tlile fa re kgopela gore le batameleng le skeng la ba kgole le fihleng ka nako ka gore ga bua le ke nako ya dipula ge re ka re swantše re thome go phekola ra bona go ene le pula e kgolo ya magadima batho ba bantši ba seke ba makala re tlo no emiša koša gannyane and then ge e le gore ke pula e ntšhi ba e leng gore ba ngwadišitše meropa ba re founele ba re botšiše gore ka lebaka la ge seemo sa pula se le so go sa kgonagala gore re ka tla na ka gore a ke nyako le tšea o tlo kere ke le beile fase le thapile magadima a betha gomme re ya phekola re beile maphelo a lena seemong se sen right ke lebogile kudu difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 goba o ka founela 060 959 0303 goba o ka founela Ntate Malefe go 072 133 6761 goba o ka founela 071 398 1508 ke lebogile kudu ba gagešo ke leboga thata thego ya lena ya ka mehla le matšatši ke a leboga malome kaka ke lebogile moroka re a leboga ba theletši ba motse community radio gona fa le go 96.3 FM nna le wena re kopana ka mokibelo lanegong la tša meletlo ge e le ga jwa le gona ke tswile